Lepo pozdravljeni, pravniki in pravnice, prijatelji Slovenije, cenjeni gostje, Slovenke in Slovenci in seveda drugi gostje. Veseli me, da se lahko srečamo na že tretji konferenci slovenskih pravnikov in sveta in Slovenije. Čeprav nam je korona kriza onemogočila, da bi se srečali v živo v naši lepi domovini, pa se srečamo, vsaj vidimo online. Zdaj, upam, da me slišite, če ne, potem predlagam, da če je kakšen problem s slišnostjo, zapišete v chat. Na začetku ste videli vse informacije, kako bo konferenca potekala. Sedaj bomo začeli s tem prvim uvodnim delom. Dovolite, da uvodoma sama najprej spregovorim nekaj uvodnih stavkov. In sicer najprej glede vsebine. Teme sekcij, kot ste videli, ki smo jih oblikovali že pred časom, začel se je ta kongres pripravljati že leta 2019, so danes še vedno aktualne, čeprav smo nekaj zadev že posodobili. Tako naprimer sekcijo prihodnosti EU, ki bo kot prva danes, je velik poudarek dan na predsedovanju EU, ki jo vodi, to sekcijo vodi profesor dr. Avbelj, rektor Nove univerze, in tukaj boste lahko sledili razpravi o prihodnosti EU od pravne države do, kot rečeno, predsedovanja Slovenije svetu EU, na katerega mislim, da smo lahko ponosni. Potem med sekcijami tudi sekcija o davkih, ki jo vodi sedaj minister Boštjan Koritnik, takrat je bil še, ko smo se dogovarjali, tajnik pravne fakultete v Ljubljani. Mislim, da izredno pomembno, da bomo poskušali poiskati predloge za izboljšanje davčnega sistema v Sloveniji, posebej seveda, ker ste tudi zraven strokovnjaki iz tujine. Ali sekcija o digitalnih tehnologijah in pravo, ki bo jutri, ta je tudi zaradi sprememb v družbi vse aktualnejša, niso več tukaj samo vprašanje Uber, Airbnb, ampak samovozeča vozila in odgovornost, zasebnost na spletu, vse to, kar nas v tem svetu digitalne ere zanima in obremenjuje. Za Slovence, ki so v tujini brez slovenskega državljanstva, pa seveda izredno pomembna okrogla miza, ki bo danes, in sicer pravne možnosti glede statusa Slovencev brez slovenskega državljanstva. Zdaj, ta konferenca ima tudi naslov slovenskih pravnikov in sveta in tujine slovenskih pravnikov. Seveda so tudi nekateri drugi navzoči, ampak predvsem smo pravniki, tako iz Slovenije, torej tisti, ki živijo v Sloveniji, kot tisti, ki živijo ali pa živimo v tujini. Nekaj bi rada poudarila. Pravniki delamo v različnih pravnih sistemih, ne le v Sloveniji, ne le v EU, ampak po celem svetu. Pravni sistemi v posameznih državah so različni. Tudi v EU, kot vemo, so razlike med kontinentalnim in delno še vedno common law sistemom. Imamo razlike med načinom pravnega urejanja, med načinom uveljavljanja pravnih predpisov, načinom organizacije sodstva, načinom pobiranja davka. Ampak vsi pravni sistemi imajo isto vodilo. To vodilo, ki nam mora biti skupno vsem pravnikom, vsak dan, vedno, vsako minuto. In kaj je to vodilo za vse nas pravnike? To je pravičnost. Kot sem napisala v uvodnem govoru, equam et bonum et lex legum. Zakaj so potem takšna druženja pomembna? Zato, ker lahko izkušnje iz tujine veliko pomagajo. Pomagajo slovenskim pravnikom pri oblikovanju bolj učinkovitega, preglednega in državljanom prijaznega pravnega sistema. Pomagajo lahko slovenskim sodnikom, da bo sodstvo še učinkovitejše, da bo prevladovala, seveda, da bodo prevladovale tudi moderne metode razlage. Ne le, kot včasih rečemo, besedna oziroma, kot rečemo včasih, črkobralska. Da bodo zakoni in drugi akti imeli pravno moč, ki jim jo je zakonodajalec namenil. Namreč, če je državljanom zagotovljena pravna varnost, to na drugi strani pomeni tudi, da bodo zaupali v pravo. Torej, na eni strani to, kar državljanom pomeni pravna varnost, potem nudi nazaj v bistvu
zaupanje v pravo. Zahvaljujem se vsem predavateljicam in predavateljem, vsem, ki so pomagali pri organizaciji tega dogodka, v organizacijskem smislu pa seveda sodelavcem pisarne Svetovnega slovenskega kongresa. Naj sklepno poudarim, da me veseli, da smo se zbrali pravniki iz Slovenije in slovenski pravniki iz sveta. Zakaj? Posebej, ker vidimo, kako razklana je slovenska družba. Vendar nas druži veliko stvari. Prej sem že povedala, kaj druži pravnike, pravičnost. Vendar pa tudi druži nas še nekaj drugega. Študirali smo pravo na različnih univerzah, iščemo odgovore na različna pravna vprašanja, delamo v različnih državah, v različnih poklicih, vendar vsem nam je skupno, da nas druži ena in edina domovina. Mislim, da tisti, ki smo v tujini, se tega posebej zavedamo in veselilo me bo, če bomo vsi Slovenci in Slovenke dejansko živeli tako, kot je dejal Župančič. Domovina je ena, nam vsem dodeljena. Naj to srečanje še okrepi to zavest. Želim uspešno delo, zanimive razprave in izrekam željo, da bi lahko naslednja konferenca potekala v živo. To je bilo nekaj uvodnih besed, sedaj pa smo se z organizatorji dogovorili, da nekako povezujem, če lahko tako rečem, ta uvodni del glede pozdravnih nagovorov, tako da bi predala sedaj besedo predsedniku Svetovnega slovenskega kongresa, ki je oče vseh teh konferenc, če lahko tako rečem, uglednemu ekonomistu, dr. Borisu Pleskoviču. Naj pa vmes samo še povem en stavek, glede na to, da imamo tudi angleško govorečega predavatelja, so that we are very happy that in next few minutes we will have a speech also for the representative of the European Commission, Peter Sonka. He will be the speaker after Professor Matej Aubel. So the next speaker is dr. Boris Pleskovič. Torej, dr. Pleskovič, me veseli, da boste spregovorili nekaj uvodnih besed kot pozdravni nagovor. Jaz vas najprej vse lepo pozdravljam. To je namreč že 41. konferenca, ki jih organizira Svetovni kongres 2 na leto. Začeli smo z zdravniki, smo imeli že 11 konferenc zdravnikov, 10 znanstvenikov, gospodarstvenikov, 2 glasbenikov, turizem, praktično vse stroke in to je tretja. In mi mislimo, da so te konference zelo koristne, zato da se spoznajo naši strokovnjaki doma in zunaj, vedno odkrijemo nove, mlajše strokovnjake in tudi je dobro, da znanje kroži. Z veseljem pozdravljam tukaj 4 ministre, to že dolgo časa nismo imeli na programu, naenkrat 4 ministre, 3 ministre in 1 ministrico, in sicer ministra za pravosodje, ministrstvo za Slovence po svetu, ministra za digitalno preobrazbo in ministra za delo. I'm also very happy to have a representative from the European Commission, Mr. Peter Zonka. I don't know if I pronounce this name correctly. V veliko čast mi je tudi to, da se je ponovno, namreč enkrat je že bil na naši konferenci, gospod Jožef Strauss iz Max Planck inštituta in bo keynote vodni predavatelj, keynote speaker. Zdaj ne bom ponavljal vsebina teh sklopov, ker je že vse Verica povedala, bi pa, ker smo imeli pred par tedni konferenco zdravnikov in sem jaz ministra za zdravstvo vprašal, zakaj imamo na kliničnem centru, ki ima 8000 zaposlenih, pa enega strokovnega direktorja, pa enega generalnega direktorja, 5 različnih kompjuterskih sistemov, pa rekel ne, jih imamo 37. Tako da jaz upam, da bo Boris Andrijanič odgovoril na to vprašanje, ali je smiselno imeti 37 sistemov v eni taki organizaciji
in te sistemi baje niti ne govorijo en drugem, da si ne more niti pošte pošiljati, kot je treba. No, konferenco smo pripravili skupaj z novo univerzo, Pravno fakulteto v Ljubljani in Mariboru in pa Odvetniško zbornico. Želim se zahvaliti Verici Trstenjak, ki je bila predsednica programskega odbora in seveda vsem ostalim članom tega odbora. In za častno pokroviteljstvo se želim zahvaliti predsedniku Republike Slovenije Borutu Pahorju. Namreč, kadar mi organiziramo te konference, častno pokroviteljstvo prevzame za eno predsednik države, za drugo pa predsednik vlade. Zahvala tudi za finančno podporo ministrici za Slovence po svetu Heleni Jaklič, projektu Schellenberg, rektorju Alma Mater Univerze Ludviku Toplaku ter medijskemu sponsorju GV založba, mislim, da je to gospodarski vestnik založba, ki se imenuje GV. Posebna zahvala za požrtvovalno delo in na logistiki gre generalni sekretarki Sonji Avgustin Čampa, sodelavke Nini Ferlan in Luki Klopčiču in seveda se zahvaljujem vsem predavateljem, da si vzamejo čas in pripravijo super predavanja in jaz upam, da bo ta konferenca tako dobra, kot so bile vse do zdaj. Najlepša hvala in lep pozdrav še enkrat. Hvala lepa, dr. Pleskovič. Posebej tudi, da ste izpostavili to izredno, kako bi rekla, visoko sestavo, ki jo imamo letos, tako posebej s predstavnikov vlade in tudi z mednarodnih inštitucij. Sedaj bi pa prosila, ker to so zdaj ti uvodni pozdravi, še profesor dr. Mateja Avbla, rektorja Nove univerze, ki se je letos v bistvu pridružila kot univerza, ki sodeluje, kajti kot je bilo v preteklosti, vsako leto ponavadi sodeluje ena druga oziroma na vsaki konferenci sodeluje ena od univerz, tako da v preteklosti je bila Pravna fakulteta v Ljubljani kot glavni soorganizator, letos pa Nova univerza in Evropska pravna fakulteta. Izvolite. Hvala lepa, profesor Trstenjakova. Hvala lepa, dr. Pleskovič, za tole povabilo, za sijajno inicijativo v obliki 3. konference slovenskih pravnikov iz sveta in Slovenije. Ko ne bi bilo korone, bi danes se srečali sredi Ljubljane, sredi našega glavnega mesta, v prostorih Nove univerze, tako kot smo načrtovali že preteklo leto in kot se ni zgodilo niti to leto. Ampak ko ne bi bilo korone, bi dejal, da mi je kot rektorju Nove univerze v izjemno veliko veselje in zadovoljstvo, da vas smem pozdraviti v našem akademskem krogu v prostorih Nove univerze. Ker je korona, imam še naprej to izjemno veliko veselje in zadovoljstvo, pa čeprav vas pozdravljam samo v tej današnji e-obliki. Nedvomno je epidemija COVID-19 izjemno globoko zarezala v naše vsakodnevno življenje. Nihče si ni predstavljal, da bo tako brutalna in da bo tako dolgo trajala. Ampak tudi ta konferenca danes priča o tem, da se kljub vsem težavam, kljub vsem stiskam, ki jih še posebej danes doživljajo slovenski zdravniki, bolniki in njihovi svojci, da se ne damo in da bodo ustvarjalnost, razprave, svobodomiselnost in napredek še naprej tisto, za kar se bomo prizadevali danes in v prihodnje. Za tiste, ki nas mogoče nekoliko slabše poznate, naj povem, da je Nova univerza, kot izhaja iz njenega imena, pač nova akademska iniciativa na Slovenskem. Združuje 3 ustanovne članice, Fakulteto za državne in evropske študije, Evropsko pravno fakulteto ter Fakulteto za slovenske in mednarodne študije. Skupaj s pridruženimi članicami v Sloveniji in tujini, tako Nova univerza pokriva družboslovna, humanistična in interdisciplinarna področja, ki so ključna za razvoj sodobne globalne družbe. Pri tem sledimo najbolj sodobnim in prodornim pedagoškim ter raziskovalnim pristopom. Novo univerzo
zaznamuje beseda vključevalnost. Povezovanje ljudi, znanja, vrednot in interesov, domačih in tujih, je tisto, kar podčrtuje naše delovanje. To naše delovanje pa je utemeljeno tudi in predvsem na vrednotah samostojne slovenske države, na vrednotah evropskega slovenstva v ustavni demokraciji. In prav zato, ko smo dobili to povabilo, da sodelujemo s Svetovnim slovenskim kongresom pri organizaciji te konference, smo si predstavljali, da je na nek način nova univerza in njeni prostori v bistvu naraven prostor za srečanje slovenskih pravnih strokovnjakov iz sveta in Slovenije. Kot njen rektor, kot rektor nove univerze, zato vsem skupaj zares na tej konferenci želim dobro delo, prepričljive in raznolike razprave, ki bodo to konferenco, v to absolutno ne dvomim, naredile zares uspešno. Hvala lepa in se veselim sodelovanja z vami. Hvala lepa, profesor dr. Avbelj. Tako, to so bili pozdravni nagovori v bistvu organizatorjev, sedaj pa prehajamo na ta vsebinski del. Naj še jaz tukaj poudarim, kot je povedal že dr. Pleskovič, da sem izredno vesela, da imamo res tako dobro zastopstvo strani vlade, 4 ministre, 2 bosta sedaj pozdravila v uvodnem delu in potem še v posameznih sekcijah, dr. Koritnik in dr. Mark Boris Adrianič. Poleg tega še državnega sekretarja danes popoldan glede gospoda Dovžana, glede prihodnosti Evropske unije. Tako da res izredna sestava, kar kaže tudi na to, da ima vlada nek odnos tudi do pravnikov, do pravnega sistema, ki ga vsi želimo izboljšati, kar bo seveda lahko uspelo posebej, če bomo vsi stopili skupaj, posebej tisti strokovnjaki, tisti pravniki, ki ste po svetu na svetovnih znanih, bodisi univerzah ali na drugih uspešnih inštitucijah, bodisi odvetniške pisarne ali kakšne druge organizacije. Tako, sedaj kot naslednji govornik bo pa predstavnik Evropske komisije. Kot rečeno, izredno nas veseli, da se nam je pridružil, da je na mesto komisarja Didierja Reynersa prišel namestnik direktorja Peter Zonka. So we are very happy that with us is also Peter Zonka, Deputy Director from the Directorate General for Justice and Consumer from the European Commission. So that the floor is yours, Mr. Zonka. I also hope that I have pronounced your name in the correct way. Yes, thank you very much. You did. Glad to be here with you today. I did not understand much of what you said so far. My apologies for that. Although I did study some Russian 40 years ago when I was a student in Hungary. Much of it is gone now, but I picked up some words such as Europe or international or law faculty or lawyers. I think these are the key words which really connect us here today in this Congress of Slovenian lawyers. Indeed, my commissioner Didier Reynders asked me to participate on his behalf and to bring his best wishes to you from the European Commission in Brussels. So thank you very much again for the invitation to join you here today. And indeed, on his behalf and on behalf of the Commission, we wish you a very good discussion and all the best, Slovenians in Slovenia and abroad. Let me say that I know a few of them. There are a few here in the European Commission, in DG Justice, where I work. Jana Bambic, for example, or Jose Strus. In the European Parliament, I know Andrzej Erbeznik, who was recently back in Slovenia, not for long, in the Ministry of Justice. And I work almost on a daily basis with Boštjan Škrelec, who is
from the Prosecution Office of Slovenia and who represents Slovenia in Eurojust in The Hague, in the Netherlands. And I could go on. There are many fine Slovenian lawyers here and in other European institutions who work with us on a daily basis and who I think make you proud of Slovenian law training, and your law faculties can be proud of their former alumni. Perhaps I can say a few words about what's going on here in the European Commission and what we plan to do in the weeks and months to come, very briefly. As you know, we have a rotating presidency. I hope you can still see me. You disappeared. You're back. As you know, we have a rotating presidency in the European Union. So we are under the Slovenian presidency of the Council now, as we speak, until the end of this year. And as from January next year on, it will be the French presidency, which will take over. So Slovenia has a few more weeks left as presidency of the Council of the European Union. And they have done very good work. I'm happy to say that they have just recently finalized important files in the area where I work, which is criminal justice and criminal law. And this excellent job will have to continue during the French presidency. Just to mention one, they have continued work on e-evidence, which remains a priority for us. This is a legal package consisting of a regulation and of a directive, which would allow our prosecution and police authorities in the member states to obtain electronically information about certain data held by service providers, internet service providers or telephone service providers, and that for the purpose of investigations into crime, serious crime. And we're talking about different types of data, subscriber data, content data, emails, etc. So they will be attached to concrete investigations into serious crime as a potential way of obtaining evidence. And they will be done under strict control by the prosecutors and by the judges. So for access to content data, judicial authorization will be required. The discussions have not much progressed, I must say, for the last 2 years, because we have a quite different position in the Council and in the European Parliament. But the Slovenian presidency tried very hard to broker a deal with the European Parliament, and the discussions will continue during the next few weeks and months. And we hope that in 2022 we will reach a deal. The next interesting file that we'll be discussing next year, where a proposal will be brought by the Commission, in fact, a package of proposals, is digitalization. In fact, what we plan to do is to digitalize judicial cooperation to a very large extent, so that our authorities, judges and prosecutors, send requests or orders or warrants, as they already do now by post, electronically to each other. For example, a European arrest warrant or a European investigation order in the future will have to be sent, once this legislation is adopted, electronically. So we will require that our authorities in the member states invest massively in digitalizing justice authorities, prosecution offices and courts, so that they can correspond electronically one with the other, and also with our agencies such as Eurojust. Somehow this will change the life of our citizens as well. So digitalization will concern all instruments that we have on the basis of mutual recognition, which is the concept in the treaty in the EU for judicial cooperation, family, civil law and criminal law. All of them are covered by the same concept. So when our judges send a decision for execution to another country, they will use digital channels in the future. And this is something that I think directly comes from COVID. This is something we have learned during COVID times. Our courts very often stopped because customers were not allowed to come to court buildings. And clearly
for the economy to run, the justice systems need to continue running as well. So digitalizing justice systems will be necessary to keep functioning even in difficult times such as COVID. Perhaps one more thing which reflects the values that the European Union deals with is environmental crime. We have already legislation prohibiting certain types of pollution offenses. So we criminalized 13 years ago in a directive serious crimes against the environment. We are going to revise this legislation now. This is linked to the union policy called Green Deal, which tries to make sure that at least the European Union does its best to contribute to the protection of the environment and preserving the planet. And this is the ultimate contribution, the ultima ratio contribution. We want to prohibit more behavior which harms the environment. So we will add new offenses in this directive, and we will make sure that our member states take it seriously so that they really investigate, prosecute, and bring to justice these serious cases of environmental pollution or trade in protected species or trade in illegal trade in waste, which is happening very often nowadays. It's a very lucrative activity. Organized crime is now involved, and they like very much trafficking medical waste, for example, between different countries, including Europe and Africa. So we want to stop this, and we think that our legislation will contribute to this. And last but not least, let me mention one more value, which is European recovery. We want all to get out of this misery created by COVID. So we have, as you know, adopted a very large multi-annual financial framework, which goes into hundreds of billions of euros. We added to this the so-called recovery fund, which will finance recovery plans in the member states one by one. The Commission agreed and signed deals with the member states to help them recover from the consequences of COVID. I think it is done with Slovenia by now. Digitalization will be one of the priorities in these recovery plans. So we want to make sure that our authorities invest massively in renovating their justice systems. But we need to protect these funds. We need to make sure that the union's budget is well protected from crime, from fraud, corruption, and money laundering. And here we have set up a European body called the EPPO. And I don't know whether you are familiar with the term. It's the European Public Prosecutor's Office. It's a supranational prosecution office, which is competent to deal with certain crimes involving EU funding. We have 22 member states participating in this EPPO. It was set up by enhanced cooperation. So we have 5 member states not participating. They may, except Denmark, which is completely out of justice cooperation since the Lisbon Treaty. But we want to make sure that everybody does their best to protect the union's funding. And here I really count on Slovenia because they have not yet appointed European delegated prosecutors. This was much commented in the Slovenian media recently. And we really hope that Slovenia will now appoint at least two European delegated prosecutors so that the EPPO can do its work on the ground in Slovenia as well. This is what I wanted to say. I'm happy to stay if you have any comments. And I really wish you all the best, Slovenians in Slovenia and abroad, and wish you much success with this Third World Congress. Thank you very much. Thank you so much, Mr. Csonka. So that it was a really very interesting overview of your program and proposals in the discussion in the area of your Directorate for Justice and Consumers. I have to add that we have invited also some Slovenians from the European Commission, so that I'm not sure if it was Jože Strus, but I know that one person was at the beginning of the program, but then we have this person had to cancel this because of other commitment during this time. But anyway, we are very happy that you have so nice words also about our Slovenian officials in Brussels.
Thank you also for all these comments concerning new development in the area of digitalization and also to say criminal law, so that I hope that Slovenia will fulfill all obligations in all areas, so that also the last one that you just have mentioned. So thank you so much, and we are going to continue now in Slovenian language. Our next speaker we are very happy, it's Minister of Justice. So that's just to say that you can see that also the minister is very aware about the importance of lawyers and better legal system in Slovenia. Tako, sedaj nadaljujemo pa z tem res vsebinskim delom glede slovenskih govornikov, in v okviru teh uvodnih pozdravov me zelo veseli, da sta z nami dva ministra, in sicer naj oba prisrčno pozdravim. Žal se ne vidimo v živo, ker smo online, ampak z nami je minister za pravosodje Republike Slovenije Marjan Dikaučič in ministrica za Slovence po svetu Helena Jaklič. Oba res prisrčno pozdravljena, vesela sem, da ste z nami. Kot prvi bo spregovoril minister za pravosodje Marjan Dikaučič. Upam, da ste z nami. Spoštovane pravnice, spoštovani pravniki, spoštovani mednarodni gostje. Danes smo se zbrali, ko to Svetovni slovenski kongres tvorno počne že leta doslej, da delimo in obogatimo naše strokovno znanje, izkušnje in seveda dobre prakse. Tovrstni dogodki so izjemnega pomena, saj živimo v času velikih, predvsem tehnoloških in pa tudi podnebnih sprememb. Zato je zagotovo eden izmed izzivov, kako bomo pravnice in pravniki varovali temelje človekove pravice v kibernetskem času in času posledic globalnega segrevanja, kakšna bo naša vloga v prihodnosti. Dejansko se s temi in ostalimi vprašanji že sedaj soočamo vsak dan, ter na njih odgovarjamo vsaj delno z našim delom in strokovno angažiranostjo. Kot na primer na današnjem dogodku. Vse skozi intenzivno iščemo rešitve pri regulaciji novih tehnologij ob sočasnem varovanju človekovih pravic. Seveda pa to ne pomeni, da brez specifičnih novih pravil za sodobne izzive ostajamo kar v pravni praznini. Obstoječa pravila namreč ne odgovarjajo v celoti na vse vidike izzivov, zaradi česar moramo pri oblikovanju pravnega okvirja narediti nadaljnje korake. Slovensko predsedovanje svetu EU je ena izmed osrednjih tem te konference, zato bi vam rad predstavil nekatere glavne prednostne naloge na področju pravosodja. Rdeča nit našega predsedovanja je seveda zaščita človekovih pravic v luči izzivov, ki jih predstavljajo nove tehnologije in pa uporaba interneta. Osnovno izhodišče je in seveda tudi mora biti, da prepovedano v resničnem svetu ne sme biti dovoljeno niti v virtualnem svetu. S tem izhodiščem je povezano tudi ozaveščanje o pomenu učinkovitega boja proti sovražnemu govoru in pa kaznivim dejanjem iz sovraštva. Gre za zaskrbljujoč pojav, ki se mu moramo odločno zoperstaviti, saj ogroža temeljno človeško dostojanstvo in vrednote, na katerih sloni Unija. V demokratični družbi, temelječi na pluralizmu, tovrstno izražanje sovražnosti nima mesta. Posebno pozornost namenjamo boju proti širjenju nezakonitih sovražnih vsebin na spletu. Moderne tehnologije in družbena omrežja so sovražni govor namreč povečali tako v obsegu kot v hitrosti širjenja. Poleg tega splet ne pozna nacionalnih meja. Pri oblikovanju nacionalnih in evropskih rešitev moramo imeti pred očmi posamezno žrtev sovražnih dejanj, ki je prepogosto pripadnik ranljivih skupin. Žrtve sovražnega govora in dejanj iz sovraštva morajo biti deležne opolnomočenja, podpore in pa učinkovite zaščite njihovih pravic. Ena ključnih prioritet slovenskega predsedovanja je dosje o e-dokazih. Dostop do elektronskih podatkov oziroma sistem pridobivanja elektronskih dokazov je namreč učinkovito orodje proti kriminaliteti z vidika kazenskega postopka in bo obenem ščitil pravice in upravičene interese vseh vpletenih.
Pogledi sveta in parlamenta na ključna vprašanja predloga uredbe o e-dokazih se pomembno razlikujejo, zato je naša želja doseči znaten napredek glede omenjenega predloga. Prav tako je ena naših glavnih prednostnih nalog obravnava etičnih vidikov in potencialnih vplivov uporabe umetne inteligence na temeljne pravice in svoboščine. Praksa namreč kaže in tudi številne strokovne razprave ji pritrjujejo, da lahko umetna inteligenca na različne načine globoko posega v naše temeljne pravice. Gre za pravico do zasebnosti, varstvo osebnih podatkov, pravico do nediskriminacije, svobodo izražanja in zbiranja ter druge. V prihodnje pričakujemo njeno še bolj razširjeno uporabo in s tem še večji vpliv na družbo. Pravosodni vidiki novega akta o umetni inteligenci so že bili predmet razprave na julijskem neformalnem zasedanju ministrov v Sloveniji. Temu je sledila konferenca v virtualni obliki, posvečena regulaciji umetne inteligence, etičnemu vidiku in temeljnim pravicam. Razpravi na obeh dogodkih sta pokazali, kako pomembna sta dialog in pa poglobljena razprava o posameznih predlaganih zakonodajnih rešitvah. Pri tem je predvsem pomembno splošno zavedanje, da moramo z vso odgovornostjo pristopiti k regulaciji ter spodbujati komplementarno sodelovanje med vsemi globalnimi akterji, ki ustvarjajo standarde za etično in na temeljnih pravicah slonečo umetno inteligenco. Nadaljna digitalizacija pravosodnih sistemov držav članic EU ima ogromen potencial za poenostavitev in izboljšanje dostopa do sodnega varstva za državljane in državljanke po vsej EU. Digitalna orodja lahko pripomorejo k boljšemu strukturiranju postopkov ter avtomatizaciji in pospešitvi standardiziranih in enotnih nalog, kar povečuje učinkovitost in uspešnost sodnih postopkov. Ob epidemiji COVID-19 se je še bolj potrdila potreba po naložbah v digitalna orodja in njihovi uporabi v sodnih postopkih. Hkrati uporaba digitalnih tehnologij ne sme ogroziti temeljnih načel pravosodnih sistemov, med drugim neodvisnosti in nepristranskosti sodišč, jamstva učinkovitega pravnega varstva ter pravice do poštene in javne obravnave. Prav digitalna preobrazba pravosodja je ena izmed ključnih prioritet Ministrstva za pravosodje. Tako so insolvenčni, izvršilni, registrski in zemljiško-knjižni postopki že praktično v celoti informatizirani in digitalizirani. Sodne dražbe v izvršilnem postopku se lahko izvajajo preko spleta in ne zgolj osebno na kraju dražbe. Prenovljene so pravne podlage za e-poslovanje in e-vročanje v kazenskih postopkih. V izvajanju je informatizacija pravnih in kazenskih postopkov, skupaj z notarsko zbornico snujemo posodobitev izvajanja digitalnih notarskih storitev, predvsem, da bi se omogočilo opravo notarskega posla na daljavo in sestavo notarskih listin v elektronski obliki. Obenem se je in se tudi še bo dodatno investiralo v IT opremo pravosodnih organov. Tako bomo predvidoma do januarja 2022 z novo videokonferenčno opremo dodatno opremili še 46 razpravnih dvoran na 19 sodiščih, prav tako bomo opremo namestili v prostorih Zavoda Hiša za otroke, ki bo skrbel za celostno obravnavo otrok, žrtev kaznivih dejanj. Ta oprema bo omogočila moderno, zanesljivo in enostavno izvedbo videokonferenc v sodnih postopkih, zlasti za potrebe zaslišanja prič na oddaljenih lokacijah, pa tudi za oddaljeno udeležbo strank in njihovih pooblaščencev. Veseli me, da smo v vladi oblikovali novo službo za digitalno preobrazbo, od katere si v prihodnosti veliko obetamo, saj skupaj s pravosodnimi deležniki načrtujemo še kar nekaj projektov, ki jim je sinergija med resorji ključna. Ob vsem tem pa seveda moramo biti pazljivi, da se v uporabi vse tehnologije ne izgubi človeška interakcija oziroma ta pristen medsebojni človeški stik. In prav na tej točki smo in ste pomembni vi, pravnice in pravniki. Vaše družbeno odgovorno delo in pomembne odločitve, ki jih sprejemate vsakodnevno, krepijo našo pravno državo in varujejo naše temeljne pravice in svoboščine. Vi ostajate branik človekovega dostojanstva. Tega ne more nadomestiti nobena, še tako izpopolnjena tehnologija. Zato
Iskrena hvala vsem vam za vaše odgovorno in visoko strokovno delo. Trdno verjamem v skupni uspeh pri reševanju naših družbenih izzivov v prihodnosti. Zahvaljujem se ministru za pravosodje Marjanu Dikaučiču. Naj povem, da nam je poslal video nagovor glede na njegovo zasedenost, tako da zato tudi v malo drugačni video obliki kot sicer, ampak mislim, da izredno pomembne vsebinsko, ne samo točke, torej ne samo glede predsedovanja EU na področju pravosodja, ampak tudi sicer, kar se dogaja. Tako, sedaj me pa veseli, da je z nami ministrica za Slovence po svetu, Helena Jaklič. Tudi vas lepo prosim za nekaj uvodnih besed. Hvala lepa, gospa ministrica. Izvolite. Ja, tudi mene veseli, da mi je uspelo prav še priti. Malo sem že v zagati, ker je današnja seja vlade bila še nekoliko daljša. Tako da, ampak res iskren pozdrav čisto vsem, ki danes prisostvujete in pa jutri na konferenci slovenskih pravnikov iz sveta, pa tudi iz Slovenije, in seveda prisrčen pozdrav pravzaprav vsem našim rojakom. V veliko veselje mi je, da vas smem pozdraviti na dogodku, ki naslavlja položaj Slovencev v sodobnem globalnem kontekstu. Predavatelji in slušatelji bomo skupaj zazrli v vprašanja prihodnosti Evropske unije in pa tudi vloge Slovenije znotraj te evropske družine držav. To je še posebej aktualno v tem času, ko naša država predseduje svetu Evropske unije in je torej na čelu prek 500 milijarde ljudi. Vprašanje davčnega sistema in pravnega urejanja davkov, tudi stik davčnih sistemov je v današnji mobilni družbi vse bolj aktualna tema, kar vidimo tudi iz vprašanja naših rojakov, ki se ozirajo in razmišljajo o vrnitvi nazaj v matično domovino. Za nas je tudi izredno pomembna tema vprašanje statusa naših rojakov, ki nimajo slovenskega državljanstva, a se čutijo Slovence in bi si želeli nekakšne vezi do Slovenije. In je zato to za nas zelo pomembna tema, ki velja nameniti vso pozornost in bomo tudi z zanimanjem prisluhnili vsem ponujenim rešitvam sogovornikov na današnji okrogli mizi. Četrti tematski sklop o izzivih novih tehnologij ne prinaša le načelne razprave, ampak nujnost obravnave tega vprašanja in tudi udejanjenja praktičnih rešitev, kar kaže dejstvo, da tokratna konferenca slovenskih pravnikov poteka prav prek spleta. Kar je, čeprav bi si seveda želeli drugače in to pravzaprav ponavljamo že zadnje leto in pol, ko smo soočeni s pandemijo, odgovorna odločitev organizatorjev. Pravzaprav, kot sem že rekla, smo se že navadili teh leto in pol, skoraj da že 2 letih, ko se soočamo s pandemijo, da moramo razmišljati fleksibilno in ustvarjalno, če hočemo ostajati povezani. Zagotovo bomo ob kakšen prijeten pogovor, klepet, prijeten stik, oseben razgovor ob kavi, toda hkrati virtualna izvedba omogoča, da konferenci lahko prisluhne bistveno več zainteresiranih, kar je pa seveda tudi nekaj pozitivnega. Svetovnemu slovenskemu kongresu bi zato se v tem želela res zahvaliti in mu čestitati, da tako vztrajno prireja konference, s katerimi povezuje slovenske strokovnjake z najrazličnejših področjih z vsega sveta. Da so slovenski pravniki v svetu dobro znani in ugledni, dokazuje dejstvo, koliko Slovencev je profesorjev raznih pravnih disciplin na tujih univerzah. Razveseljivo pa je tudi, da Slovenija vedno bolj krepi stike z njimi. Tega se v uradu seveda še toliko bolj veselimo, spodbujamo in računamo na to, da bodo tudi v prihodnje ti stiki kar najtoplejši in pa predvsem pravzaprav v spodbudo in korist vseh nas, tako naših rojakov kot nas samih. Tako povezovanje seveda in sodelovanje lajšajo sodobne tehnologije, dostopnost prometnih povezav in pa tudi večja ozaveščenost ne le politike, temveč tudi družbe kot take. O pomembnosti vzpostavljanja in utrjevanja takega povezovanja matične domovine z rojaki, ki so se uveljavili v svetu, je pa seveda res tisti glavni poudarek tudi takšne konference, ki danes lahko prisustvujemo. In prav današnja konferenca omogoča, da se bogata zakladnica znanja slovenskih strokovnjakov doma in po svetu polni v korist vseh nas.
Naj torej ob zaključku, da ne bom predolga, ker verjetno vsi sogovorniki komaj čakajo tudi nadaljevanje in pa okrogle mize, ki jih organizator Svetovni slovenski kongres pripravlja, da čim prej začne beseda. Naj torej v zaključku tega res pozdrava izrazim svoje veselje, da je tudi urad del te zgodbe povezovanja domovine Slovenije z našimi rojaki po vsem svetu. Naj ob tej priložnosti vsem udeležencem čestitam, ne pozabimo, letos Slovenija praznuje tudi 30 let samostojnosti in neodvisnosti in mislim, da ni nikoli dovolj teh čestitk, torej čestitke vsem vam in vsem nam za 30-letnico, nam vsem tako, verjamem, tako drage očetnjave, obenem pa želim, da bi prihodnost prinesla premnoge priložnosti, kjer bomo kot sinovi in hčere istega naroda še bolj čutili, da smo skupaj močnejši in uspešnejši. Res želim vsem udeležencem zanimive, vsebinsko bogate razprave ter pridobitev novih znanj, ki bodo obogatila naša življenja in pa pravzaprav našo Slovenijo. Hvala lepa, gospa ministrica, še posebej, da ste si vzeli čas za ta lep nagovor v teh težkih korona časih, ko vem, pa vsi vemo, da ima vlada izredno veliko dela in torej celotna pravzaprav državna uprava. Tako da želimo veliko uspeha in se zahvaljujemo.